doesn't look anything like it. Elgan Jones, utility player. Tom Lewis, bench. And also a defender. David Owen, winger. Josh Jones, defender. Joe Maguire, central midfield. David Williams, midfield. Sam Tate, central midfield. Gareth Lyles, central defence. Sean Williams, pretty much everywhere. Ross Gilbert up front. Bob Bob man. Reit, pa chwaraewyr sydd byth yn ymarfer? Geraint Jones. Geraint. Pa un sydd o'r sgiliau gorau? Sam Tate. Sam Tate. Pa un yw'r comedian yn y tîm? Tom Lewis. Josh Jones. Trio bod. Pwy di'r cyflyma? Fi. Na, Ross. Dingo. Na. Cyflyma. O, sy'n llawer, neb. Arafa? Aled Williams. 100% Aled Williams. What? Tynnu tractor. Pwy di'r clyfraf? Sorry. Clyfa? Clyfra. Yr mwyaf... Clyfra? Come on. Neb. Hang on, architect, hwn. Pwy sy'n gwisgo weitha pam da ni mewn match days neu allan? Gerall Lyle. Dyma fo Gareth Lyle. Gerall Lyle. Teleportio'r 80s i fod yma. Rwy'n arall? Na. Pwy sy'n fo blas gweitha mewn cerddoriaeth? David Williams. David Williams o Gatti. Heavy metal. Pwy Pwy sy'n ffansio ei hun fwyaf? Steve Dave Gary. Gary. Gary Bard. Bale Naked. Sunglasses yn East-Tachlen. A pwy di'r hira yn y gawod? Luke Jones, Lyndytha. Ond... Black Mamba. Ond... Wy'n rhywbeth, dwi'n siŵr. Eros Lloyd. Eros Lloyd. Real dream of it. Oce, diolch o ge. #banter.